2 3 өглөөний мэнд. Hello. За энэ маань нөгөө Sheraton. Тийм, арга хэмжээ болох Sheraton гэж төрлөө. Хоёр дахь задаад ресторан. Мексикэн ресторан. Вау. Чөтийн арга хэмжээ нь олон хамт учраас энд сайд албаа ихтэй гэж үзээд Sheraton-ы холбоо зэгсэн ресторан. За орж үзье. Thank you. За хоёр хүн махаж ирээд явлаа да. Мах цагаа идэг. За ресторан маань бол Мексик ресторан гэж шүү. Гой газар байна шүү дээ. Талаараа харсан. За Монгол өвчүүг шараад өг. Hello sir. My name is Jauha. He's the chef Baisa. Энэ хүн маань болохоор La Vista рестораны босс. Nice to meet you. Nice to meet you. Sharma, Mr. Sharma. Actually, what we want, like, we're really very happy to be organized this event, Mongolian night. Okay. So we already in advance, we have a lot of booking. You are most welcome to use our kitchen. So we try our very best, and you try your best, and also we do your event. So it's a win-win situation from both sides. Okay, yeah. So it's 16th of September, right? 50 people. Red wine, white wine, red wine, And beer. Okay. Anything else you need from us? Өөр одоо Rain, okay. Нар марж аргаад Баяса. Арктик гэж нэг юм. нар байна штэ те яг энэ юуны цаг уу. Онцны болон цаг марж байгаа. Тэгээд удаан гал байна штэ. Sunset. Oh, charcoal grill. Beautiful. Yeah, that's perfect. Аавд нь явуулж хагаад тэгээд нэг жоохон нүүрсэх гэж байгаа юм энэ тавьчих. Okay. He's also from Mongolia. Also from Mongolia. Wow. Looks same. За бэлтгэл ажил хэр ангаж байна хоёроо? Янз. Өдөр оройхоо юм байдаг юм да. Сайн байна уу? За өглөөний минь өдрийн минь орой мэд. Арт гэр Хонконгоос мэдчилж байна. Манай Арт гэр World Tour-ийн Хонконгт хаялын гол цөмөн улсаар хэмжээний өдрийн La Vista ресторан бар. Монголчуудтайгаа уулзсан. Хонконгт уулзсан. Тэгээ Монгол соёл, Монгол хоолны соёлоо бас танилцуулна. Дээр нь яг уламжлалт Монгол хоолны бисийг бас орчин үеийн фьюжн хоолнуудыг бас менюдээ бэлдсэн байна. За хамгийн гол нь энэ арга хэмжээ, арт гэрийн арга хэмжээ гэхээсээ илүү одоо Хонконгт суугаа Монголын консулын газар тийм ээ. Бидний одоо санаачлал болцоотойгоор хамтарсан үйл ажиллагаа болж байна. Өнөөдөр бол хөвчөө аны хатаг орцтой зөв. Орцтой ноото фошо. Тэгээд Монгол явтан. Гол орчнууд бол дандаа Монголоос авчирсан мах, өрөм, цагаан эдээ, сүү, бяцлаг, борц, 13 шар тос тийм ээ. Сайхан өрөөмийн уус апугт байлаа. Махны махыг сайхан дараад бэлтчихлээ. Одоо чулуу ашиг дараа шууд байна. Дэлгүүрүүдэд дууссан. Хүн рүү дадарч байна. За ингээд Хонконгны маань чулуу ингээд халах шатанд орлоо. Тэгээ. Бас энэ дээр өчөг юм. Яа ноонод ирсэн байна. Цөөнгийн луун чи нөө хайлмагны луун уу? Цөөнг. За энэ мөөг юунд орох вэ? Машаа. Аа.
Smell is like good. It's like a rock grill, man. 채널별로 바뀌었다. За, бүгд хөвж явсан өрмөөсөө шид тооны өрмөр 12 төгрөг. It's a Mongolian traditional. It's very tasty. Cold milk. Soya bean. За, бүгдхан явуулсан сүүл бий бас 13 хаа. This one sweet beans. It's like for desserts. What is it? Yeah. За, биш. За дон. Өрхний ачааны доо. Өргөн ачаа. За энэ болохоор юуны хайлаа дон. Нуутай гэдэг. Баклажан. Баклажан чи Монгол нэр юу те? Баклажан. Клаус. Русин. За энэ юу за. Энэ нөгөө хөвч явж байна. Энэ хошорны. That's a gas shot. Sir, this is brisket from Mongolia. Beef brisket from Mongolia. From Mongolia. I really want to try it. Yeah, you should try this today. Хошорны хашаан зүйл. За өнөөдөр бид хоёр төрлийн хошор авсан байгаа. Нэг нь бокстой, нөгөөх нь дан ногоотой. Тэгээ хоёулаа хайлаартай. Монголоор авсан хайлаар. Мөөг явж байгаа. Мөөг шавчтай. За Монголоор шавсан хайлаараа оруулаа хошорноо. За энэ болохоор түрүү хуурсан мөөг орсон, байц орсон, тофу орлоо. Тэгээд түрүүний хуурсан луу орсон. Энэ үгээр ногоотой хошор байна, тийм ээ? Аберц. За ингээд хошорны маань шанс бэлэн болсон байна. За борцоос бид нар Монголоос авчирсан байгаа. Монтог борцсон шүү дээ. Жинхэнэ Монгол борцсон. Монгол борц гэдэг шүү дээ.
За зуунгаа чинь цуунгаа чигсдийн үсэлтээр жоохон махтаа хийх болсон. За махашаараад зуунгаа цомгоо юусан. Өө шарж хагаад борцоо игээд бүлээ. За борцоо хийлээ. Яа. Борцоо зодох юм байна. Have you tried before Mongolian food? Yeah, noodles. Soup noodle. Where? In Thailand. It was Mongolian restaurant or? Yeah, it was. Really? Really? Okay. Mix up little bit. La Vista is how long this restaurant has been here? 3 years. 3 years. La Vista is name come out of the view, means beautiful view. Oh yeah. All right, and it's a Mexican restaurant. We have a very traditional and modern Mexican food. All we use fresh ingredients. We import our ingredients also directly from Mexico. Wow. At the moment, only one. We are opening soon. New one. Wow, nice. We wanted to be also very happy to have these events, and we wanted to be also learn about the Mongolian culture, and we want to exchange the culture. That's the best thing. Yeah. We can exchange the culture, so we know how you people cook and how we cook, so we can always learn from each other. We always like to welcome everybody in our place, not only Mexican, not Mongolian. Is also we like to invite them. Most welcome to be dine here, and they will gonna love the food. Promise. Thank you so much. See you in Mongolia. I will definitely visit you in Mongolia. 하나가 다우가 아와 다시 이래래. Эхний хоол хохог, дараагийн хоол цөв. Цөв байгаа. Тэжөө. Хүмүүс амтхан ингэж байна. Чулуу өөхөө. Хадуу чулуу авах. Нэг төмс. Сагаа дараа. Өөхөө. Тэр чулууд юм байна. Яг юуны өнөр өмнөд чинь тийм. Сагаа дараа. За. Okay, thank you. За цөөн гарсан шүү манайхаа. За манайхан сайхан олж байна. Хайртай борцтой байсан шүү. За сайхан олцоорой. Buon appetito. I'm having a lovely dinner. Thank you very much. Enjoy your food. I'm enjoying this. Yes. Yeah. I'm waiting. Okay. Enjoy your food. Yeah, wonderful. I can do a video. Yeah. Эцэжсэн хамгийн гоё амттай. Амар гоё амттай. Орчтой ийм гоё амттай бүр. Амар гоё. За энэ өвчөө. Монголоос ирсэн өвчөө. Хамд ороод хайлттай. За, манайхан тавгаа өрөө. Энийг авчих нэ. Энэ толгой гоё шүү. Энэс л гэхгүй. Энэс надлаа идэв. За. It's okay.
served perfectly. It's melting in your mouth, the juices, the fat, all that just gets so, it's just perfect. And they can get the best of anyone. Too hot? Too hot. Really fresh, tender, soft, juicy. Wow. Yeah, it's gone. You're gone. And your heart ain't feeling right. Found love to steal or borrow. Say goodbye to pain and sorrow every day. Mongolia vodka. Yeah. So this is Mongolian vodka and it's called Nomad. Nomad. Okay. Nomad. Please try one. Nomad. Oh, thank you. Thank you. Very smooth. I like it. Thank So you. much. Монгол vodka шүү. Назуда. Nomad. 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 Mongolian vodka. Okay guys, right now we're going to be trying this Nomad Awesome Spirit drink here, and let's see what it's like. It's very smooth, a little bit sweet. Yeah, the aftertaste is very pleasant. You don't even need to have a chaser with this one. Yeah, I like it. For dinner and having with cheese, it's good. Манай монголчууд өөрсдөө пармезан, чеддер бислэг хийгээд эхэлсэн. Амсуулахад дээж нь авчихсан байна шүү. Гоё юм шүү дээ. Манай аппул дээр хийгээд эхэлсэн. Яжгүй юу? Тэр нөгөө яг Cheddar and mild cheddar, creamy gouda. Апо дээрийгээд шинэ өдөр дээж яваа шүү. Асуухаараа. Энэ гоё юм байна. Пармезан, Cheddar. монголчууд өөрсдөө энэ үйдэг байгаа. Апо дээрийгээ шүү. За. За амтлаа. This is a Mongolian cheese. Parmesan cheddar. Parmesan cheddar. Taking now Parmesan cheddar. Yeah. Nice. Nice. Very good. Thank you. Nice, very creamy. Very creamy. Very nice. It's not tough. It's very nice on the palate. Can I have another one? Yeah. Thank you. Баярлалаа. Баярлалаа. Зүгээр. Mongolia cheese, very tasty. Yeah. You get burned from the tricks you never learned. And now you're dead on the ground. Sad, but it's true. And they can get the best. Yeah, this is the Mongolian cheese here. Cheddar and Gouda. This loneliness won't get Really good. Very creamy, rich, dense cheese. Very nice quality of the Mongolian different cows that are grazing on fresh pasture. Very high calcium. I always get cheese, but yeah, Mongolian cheese, it's special. It's really good. Peace. Peace. Ах гэрээхэндээ бас маш их баярлалаа. Таахад бас баярлалаа.